بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Amma ba'd. Mahuli sanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban salawat iban salam pa Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas dayon dito hitukbal namuin sa salam-salaman pamanga sila amuin way nagbati laol amuin kimita salta dimungog marayaw sinang mga biyasin parakala ini amuin maniu tiu long tabihan makakawa kita pa ida ring mga pangadjian atawakan panghindu sin agamatan yung agama Islam. Imahuli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapuas dayon dito magsarang sukul desab kami ha mga sila amuin way nagbati laol timatawang atawakan timutuko sin programa ini amuin hasupaya amuin makakawa paidda impakanya makakawa pamandu panghati dahil nga amuin agama taniw agama Islam panghindu sin agama Islam muna amuin agama dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala piag amanat para Rasul sallallahu alaihi wasallam lapay na in kita niyo katan. Mapuas dahil dito yari na isab kita niyo nagbalik paamuin pagyanon program sin kita niyo atawakan ako amuin piangayo atawakan kya wajib amuin tumunay dimihil misanda kuman hang kajam hatiap-tiap hang kapito sa baha malukay kami nalawa sabab sinamuin aon dahil mga long tabihan sabab manabab biya bukun na hati ko marayaw nganan iban sabuton sa inya to amo na to in tiak dil kato tanyusin Allahu subhanahu wa ta'ala. In mahuli niya in amuin kaya pag amanat kamo misanda kuman magliw-liw kita niyo panghati amuin humati maniu tiyo atungod sing kitab pagyanon Umdatul Ahkam. In kitab ini pasal sinamuin hukuman kiawa dahil hadis sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umdatul Ahkam ingan sinamuin kitab ini kitab hatinya hukuman hatungod long tabihan atulan sin agama kiawa dahil hadis sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna atulan sin pag-ibadat. Sabab in pag-ibadat amuin subay siya magad haatulan muna amuin atulan biyayta piahantang sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amuin atulan biyayta katu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In amuin hadis ikabay ta ko maniw tiyo biya naglatun-latun na ini inamuin miabutin Ramadan yaon nasabot na mo in hadis kaibanan hatungod sin amuin Ramadan naglimiyo kami dahil amuin panagnaan bab amuin hadis nasabot hakitab biya na sin hadis innamal a'malu binniyat hadis dahil kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kabtangan sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihayaon balikan nato magbalik urulon in amuin tiub-tuban sing kita niyo magkulang maglabi baha amuin hadis sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dahil dito hain ang magkulang maglabi ha tungod sinamuin pag hijra
makna sinamuin paghijra. Makna sin paghijra. In hadis muna innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilay. Amo yatin hadis panagnaan hatungod atinya ha kitabut tahara kitab Umdatul Ahkam. Atinya innamal a'malu binniyat. Ingkatan hinang atinya subay tuod katagnaan tindukan dahing haamuin niat mabuntul marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab intung basan sin Allah ta'ala dipindihan niat sin pakanya. Paman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli pahijratuhu ila Allah wa rasuli. Isyusi maglain dahing hambuk lokal kana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to amo yato makawa niya hatinya aun mahasil niya rin Allah subhanahu wa ta'ala. Paman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Sisi maglain kauman hulaan kalna atinya kalna sin dunya iban sin aun amuin babae rito yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Amuin maksurun niya asawahun kabayambihan in paglain niya amuratoy makawa niya rin Allah subhanahu wa ta'ala. Makawa niya amuray maksud amuin giyawin niya. Masabot na mo baha kay napusan na yun insya Allah subhanahu wa ta'ala in paglain na bahagi siya nagupat. Amo in paglain na bahagi siya nagupat. Muna amo in paghijra ini timagna dahing ha amo in paghijra dahing ha Makkatul Mukarrama pahabasa. Amo ninin panagnaan hijra. Amo yato yung panagnaan hijra. Ikarwa niya in paghijra amo na in paghijra dahing ha Makka pa Madina. Pagubos amo na in al-wufud. Amo in puasin amo in laong tapat humakka yato naghijra in kaibanan. Ikaupat niya amo na in ini wajib sambil pa adlaw kiamat sambil pa susungon amo na in paghijra dahing haamo in darul kufur ida dar al-Islam. Amo in migkaw dahing hahula lugal amo in yaon kaning kakupuran matto pa amo in lugal sin ka-Islam lugal sin mga Muslim. Inini sambil pa adlaw kiamat wajib pardo in paghijra amo in biyay ni indagbos niya. Kana wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala wajib kato sin syara supaya atin niya mapalihalain pag-aramata. Nadipindi ato kato mangin paghijrata kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala minig kita rin haamuin lugal hula yaon ka na yung kakupuran matupahula amuin sumanyang mapatindog tamarayaw in pag-aramata mapalihala tamarayaw in pag-aramasin kita haginawa baranta. Inyat to tinya dipindikato tungbasan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala iban inyat to wajib hauno-uno kadar amuin maksud ta bangkal na dunya at wakal na tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin to magkulang maglabi yung mga hadis panagnaan bihan nasabot sin kami in mga kaibanan biya mga amuin pagpasawa niya maana niya tiyo-tiyo amuin syarahan niya explanation niya nasabot na muna ito nakauna bihayaon mari kita niyo pa hadis amuin hikarwa hadis hatungod sinamuin lang ta kitabut tahara amuin pasalan sing kasusihan hadis hikarwa pasalan sing kasusihan amuna in hadis dan kan Abu Hurairah kiaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis hikarwa sabda sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Ini hatinya hadis
Dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah long niya hadis dahil kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qali nagi Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda inna binatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda wairuun taymaun sin Allahu subhanahu wa ta'ala daing mga sambahayang sin kita niyo sin hisiu-siu intu munay sin sambahayang ida ahdasa hatta yatawadda bang siya bukun susi atau batalin ail niya bihan bukun siya susi suway siya muna magbing matu paamuin papag-ail di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang sin kita niyo sin hisiu-siu susumat amuin tumunay sin sambahayang apabila siya halawm hadas in hadas ini amuin bukun siya halawm ail maksud di amuin pasalan sin batalin ail niya bukun siya halawm ail hatta yatawadda suway siya makapag-ail suway siya makapag-ail insyaallah magkulang maglabi amoy ato yung mga hika na kakaus-gausan namo habi-hati namin dagbus niya hati niya jumlahan niya sa insyaallah subhanahu wa ta'ala maniyo tiyo labayan nato dabang unim maana sin mga la yaqbalullah salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda maanahan nato magkulang maglabi misan dakuman tiyo pakanya rin mga kalimat niya long nat jumla amuin jumla mupida muna hisiyo im pagyanon Abu Hurairah hisiyo im pagyanon Abu Hurairah Abu Hurairah hambuk dahil mga sahabat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya ini hambuk dahil mga sahabat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingan niya hati niya khilaf in ulama dahil di khilaf hati niya malagguin khilaf nilari aw na rin kaybanan nakasabot kapatan katluan biya mga kaul sin hatungod singan ni Abu Hurairah iban ngan sin ama niya atawakan biya kan Ibn Abdul Bar nasabot nila kauhaan kaul hatungod sin ngan hi Abu Hurairah in dahil mga atin niya atin na nagkasabot nila biya kan Ibn Abdul Bar ang kitab na Al-Isti'ab long naingan hi Abu Hurairah Abdurrahman matawad ngan atin niya kaya riwayat iwan si mga kunya niya ini kaya riwayat bihan dahil mga ulama diya na si mga kanda Imam Nawawi nasabot nila in ngan hi Abu Hurairah long nila hi Abdurrahman daisab Abdurrahman ibn Sakhar matawad biya mga ngan niya mga hindi Abdullah bihan kaya riwayat dahi sabiat to in mga nganyat to atawa kaya long na Abu Ahmad Abu matawad din naman mga ngan kaya riwayat hatungod sin Abu Hurairah sa ma'ruf long na Abdurrahman ibn Sakhar amo yan dahil mga siyabot sin ulama mashhur bihan long ta kanila amuin hawak to pa at niya Abu Hurairah sin amuin time pa sin jahiliya time pa sin amuin jahiliya ini sambil amuin kunya niya naghilap dahil sa mga ulama dahil di naghilap dahil sa in ulama hatungod sinamuin kunya hati niya darang layan kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya Abu Hurairah atine ma'ruf Abu Hurairah munen bag ngan sambil mga kiasulat ha mga kakutub-kutuban kitab-kitaban amunay ma'ruf long tabihan Abu Hurairah kiyaridaan siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala
Hi Abu Huraira dahil nga mga amuin nakahulihan na nag-Muslim. Nakahulihan na siya nag-Muslim. Intanda niya in kasud niya pa Islam ha amo na in Fathu Khaybar, amo in pagbuno ha Khaybar, amo in Khaybar masuok maun pa Madina. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magkulang maglabi at niya 6 tahon atawa 7 tahon puasin kapag hijra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hamakka mattu pamadina al-Munawwara. Inyatto at niya amuyat to in waktu ka pag Muslim hi Abu Huraira amuin misan siya nakahulihan in pag Islam niya at niya mataud da nakawa niya hadis dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sababi Abu Huraira amuin hawaktu tiyo waktu nakapag lundang panun sila iban Nabi na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mataud nahapal niya hadis, mataud nakawa niya hadis. Sabab may tayat to in kataan in mga sahabat kamaumuhan kamatauran dahil kanila si Uda Muhajirin iban sin Ansar busy long tabihan ha mga pag-usaha yato ha katabu-tabuan at kagwagwaan adapun hi Abu Huraira muyumurol matumari dimurungog haamuin kabtangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban kimikita sin piil sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam misan pangkiaunan niya long tabihan mahunit na yung pag-usahan niya yung paglag niya napaka pabaran niya sambil insya asal long tabihan miskin na magduruhon na aun waktu paghapdiun na to din Abu Huraira radiyallahu anhu paghapdiun na to atin niya siya way na misan kalagan niya pagkaon sa amuyat to intuyo niya amuin dumauhat sin ilmu dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Huraira dahil ha mga atin niya sahabat amuin mataud in nahapal niya hadis dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agad siya in pinaka amuin mataud hadis nahapal dahil ha Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil siyabut hi Baqi ibn al-Makhlad hi Abu Hurairah law na nakahapal hadis dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam 5,000 hadis inahapal niya dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam nakawa niya rin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil tiniyang pagtawag kanya si mga ulama law na hafizus sahaba in siya hafiz at niya mataw din hapal niya dahil ha mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Huraira dahil ha mga sahabat malasa siya padua maas niya, malasa siya mag-ina, malasa siya mag-ama. Sambil dahil ha mga nasabot kisah hatungod sin amuin paglasa niya kanina niya inina niya in panagnaan bukun Muslim inina niya sambil nagproblema in Abu Hurairah radhiyallahu anhu hatungod sin ina niya sabab inhinang sin ina niya bukun pa Muslim mamissara pamangi pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamissara pamangi paagama Islam dahil nga sabi atoy na Abu Hurairah amuin limando in kasusahan niya habihatun dagbus sin ina niya sambil laong tabihan nagmuhot-muhot siya miyato siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mayan inina niya hidayah tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala tumayma sumud pagka Islam dahil nga sabi ato pagbalik kay Abu Hurairah pagkita niya biya pagdungog niya biyan aw na biya dapan tunamuin karuan niya na tubig biya nagpapaygo pagkita niya ato pagsalam niya gimwa na biyak na siya hina niya at niya ubos na namamaygo iban si maksi na pa Allah subhanahu wa ta'ala papagtauhid iban in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunal to din siya daak iban Rasul sin Allah Nabi iban Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala amuyat to dahil nga sabi ato Abu Hurairah timangis siya singkog sabab inina niya timay maana nakapag Muslim na nakasud na paagama Islam nagbalik siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam
hati niya bangmayan hati niya meto siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam miki mangayu dua pa Allah subhanahu wa ta'ala bangmayan laong na in amuin sila yaun ya Abu Hurairah iban ina niya lumasara pamanga sila hati niya mu'min bariman iban yung mga bariman lumasaray sa kanila akan na in Abu Hurairah iban sinya niya malasa sila mga tinya nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan ni mga sila mu'min malasara sab sila pa kan Abu Hurairah iban sin ina niya amurain bukun malasa kan Abu Hurairah amurain mga sila munafik pia kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin mamisara biya na kan Abu Hurairah katan bukun naman siya katan sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun mamisara bukun marawi alamat yan sinamuin bukun siya mu'min ya Abu Hurairah tinia imadukal kaniya tumuhuma kaniya atinen siya aun bukun marayaw ataw uno-uno na bihan tuhuma pa bukun marayaw inyat to lamud na siya rin nga mga tao pag-ianon munafik lamud na siya rin nga mga tao pag-ianon munafik ya Abu Hurairah nawapat siya magkulang maglabi tahon kay man tagpito puasing kapag hijra sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuat tu in kawapat kan Abu Hurairah kaya kuburda siya doon ha Baqi ha Madina sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuat tu magkulang maglabi in amuin maniu tiyo long tabihan hatungo di Abu Hurairah misan di ta na masabot katan way na mo na nasabot katan ni mga aun dahil mga kangan-nganan niya sa maksud niya niyan khilafin ulama dahil doon bukun hatlong tabihan dua tu kaul sin ulama dahil doon matao din kaul bihan hatungod sinamin ngan nila sa aung kaul long tamashhur ambiya long tapagkabiyaksahan sambil mga kaingatan na sing kaibanan naramarikato bihan nasabot na to kaina in ngan ni da Abdurrahman da mataod na bihan ni namin kaul pagubos nasabot na to in kano siya nagmuslim siya ha patong Khaybar amuin puas unong tahon kapag hijra sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil hamak ka pa Madina amuin patong Khaybar pagbuno a Khaybar in Khaybar hula si mga Yahudi masuk maun pa Madina sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tu ato na kapag muslimin Abu Hurairah Abu Hurairah biya na sin agi waktu atin niya tiyo haupo in siya nakabidda dahil kaibanan sahaba hatungod sin pagdungog hadis dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in siya nagtuyo tuod atin niya nagkawa sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy hatinin ilmu suway pagtuyuan di man jari makawa amuin nagahali-hali ilmu di man jari makawa sin tao naghali-hali amo hindi siya magtuyo kanin ilmu lang na si mga amuin ulama bihan bang mo irihil na in waktu mo katan hipagkawa ilmu dihilanda ko sin ilmu tiyo amun hiubos mo na in waktu mo mag-ilmu na sadya kaw inyat to inirihil kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyo da iban in ilmu parman sin Allah subhanahu wa ta'ala khudul kitab biquwa ya Yahya khudil kitaba biquwa at iniyabang kita magkawa ilmu suwa ito damuin puspusuntayin kusugta magpuspusuntayin gausta sin kusugta hipag kawa sin ilmu di man jari makawain ilmu amuin nagahali-hali ya Abu Hurairah paghapdiun pagkatanon katan akad di na magwi pabay bihan dito sa Jajimajaka pakain ng Rasul sallallahu alaihi wasallam amat tuntu ya Abu Hurairah magkawasin ilmu dahil nga sabiat to nakabidda siya rin kaibanan sabab sinamuin tuyo niya magbalik kita pa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya la yaqbalullahu salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda amuin qaul kabtangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbal amuin long na di tay maunday ni amuin di la yaqbal amuin
di tay maun maana long na di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang sinhabuk dayon kanyo in pagyanon hati niyang kabul amon pagtayma sin Allah subhanahu wa ta'ala dayon ang mga maana niya long na bima'na rida yuqal idha radiya al-insan an shay'in qabilahu dayon ang mga maana niya imma na sin kabul di hati niya rida biya na lang na sinagi bangkaw imian Alhamdulillah alladhi hadana manu siya yaw na parakala yawn ay kabila watin niya tiyay niya bang imian kau nagrida in tao yaun haparakala yaun bimaan hati niya tiyay niya na o yuqal kabila al-ud ida radiya bihi wa aqarra sahibahu amuin sa upama aun udur niya amun aun lang tanang problema kaniya pag-ubos yato tiyay niya wa aqarra sahibahu ati niya tiyay niya inamuin udur sin hisyusyubihan inya to amo na tulong tabihan in pag-ianon ati niya tiyay amuin way na siya naghiwal way na siya nagbisarabihan tiyay niya na inamun aw nakarhil kaniya mudarat problema bihan amo na to imma na hati niya tiyay niya na way na siya nagproblema hati niya okay na kaniya magkulang maglabi amo to imma na long tabihan deng mga maana niya bihan hati niya bang imian long in hadis dayon di agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqbal hati niya in kabul in pagtayma di imma na ray di muna long tabihan abahasa long na bima na rida hati niya nagrida na bihan bang nagrida ng tao sa upama bima na tiyayma niya na bang tiyayma sin Allah subhanahu wa ta'ala tinya nagrida na Allah subhanahu wa ta'ala ha kakahinang mo yaon at niya okay na tuway na problema mo amoy atim deng ha mga maana niya long tabihan ha bahasa aun maana niya hasara amun ha maksud sin hadis aun maana niya ha maksud sin hadis hasara sabab ini syara na ini namuin dahil di syara long tabihan inyaon tay maun at wari tay maun bihato in dagbus niya inakaw na nasabot ta in kabul amo in pag maana sin pagtayma hati niya bang nagrida na in tao hati niya nagrida na in hambuk tao yaw na taway siyo bimaana tiyayma niya na bangkaw nagpara atawa nagparabis sara atawa uno na bihan in parakala ubos nagrida na siya way na siya nagkayba bima nato amo nato ma na long ta tiyay na sin yaon ataway siyuren kan yaon ataway siyo yaon bangin ma na sin pagtayma hasara dahil di hadis nila akbalullah amo in di tud tayma on sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabul di amo pagtayma hasara yuradu bihi siha wal ijza hati niya imaksud di as-siha wal ijza amo in hati niya sahi hati niya bang kau maghinang iban sin ijza bang kau maghinang hati niya sahin hinang mo iban sin ijza hati niya bang kau magkahinang sin hinang yaon di na kau sukuton magbalik way na utang hati niya ubos na nakalabay na kau amoy ato yung pagmaan na sin siha in siha hati niya biya na sin ini bang kau nakapag-ayil na sahin na yung pagsambahayang mo in ijza amo in bang kau nakatunay na sin pag-ayil di na kau mag-ayil magbalik okay na to, ay na to problema. Hati niya amo yato, imma na sin kabul long tabihan na syara. Imma na niya, hati niya as-siha. Yuradu bihi siha wal ijza. Amo in, hati niya sahina, amo in, sana. In pag-ayil mo, ibang bangko na kapag-ayil, okay na to, di na ko mag-ayil magbalik. Bihato magkulang maglabi in ma'na sin kabul, layak balullah. Di tayo maunsin Allahu subhanahu wa ta'ala. Di ito tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In napiray ni long niya napyul kabul ila gaya wa huwa al-wudu. Hati niya di to tayo maun. In sambahayang di to tayo maun. In sambahayang bangkaw ri makapag-ayil. Hati niya di masahin sambahayang mo bangkaw ri makapag-ayil. Tinabang ko nakapag-ayil na in ijza, di na ko manjari, okay na to, di na ko manjari mag-ayil. Iban
mahinang nabiya na sa pantun, way na utang mo. Way na utang mo bihan. Hati niya sa hinato, okay na hinang mo. Aw husulu thawab al-mutarattib ala al-ibadah. Amuin makna ni hasara, amuin hikarihil kay mo, atawa madawhat mo in karayawan, in pahala, amuin biyayta, manunjuki, hatungod simpag ibadat na sabot yan, biya simpag ayil. Amuyat, tuhati niya, sa hinay, makna niya nakauna, hasara, sa hinay hinang mo, sana siya, iban sin makapuas na kauring kawajiban, atawa amuin makawa mo, in karayawan, tungbas pahala, tiyata masin Allah subhanahu wa ta'ala, jazan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod sin amuin, hinang ibadat, manunjuki siyabut ha, parakala yan. Biya sin pag-ayil, nauntod, hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, karayawan, ha mga sila nag-ayil, kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sinimiyang kolong mo, takabbalallahu sala, ay bima'na siha wal ijza. Tiyay masin Allah subhanahu wa ta'ala yung sambahayang, law mo imyang, law mo biya sinamoy magpamong, law na, tiyay ma'na sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang. Bima'na, sahin na in sambahayang mo, iban nakapuas na kausin kawajiban. Amuyat to in, dahil mga bayalong tabihan, misalnya, wa ma'na dalik bi anna al-abd, awil mukallaf, la yutala bi'adatil adatil ibadah. Hati niya, dahil mga makna niya, amuin, in kita manusia, bangkaw nakahinang na sin pag-ayil, saan yung pag-ayil mo, at niya nakapuas na koreng kawajiban, inbiya ka ito manusia, at niya, kya wajiban, di na kaw, at niya amuin, di na kalagahan sin sara, pabalikon ko amuin, kakahinang mo ito ibadat, biya na sin pag-ayil, di na ito ka, kuan, bi'adatil ibadah, amuin, di na kaw, pabalikon, matto, papag-ayil, sa upama, bukun na ito kalagihan, bang amuin, sahin na yung pag-ayil mo, at niya, nakapuas na kaw rin kawajiban mo, di na kaw, daakon sinsara, amuin magbalik, matu pa ibadat, amuin kabayan sinsara, ipapahinang kay mo. Pagubos, aun day sablong nabiya, misal niya, long na, wa idha qala, takabbalallahu ta'a, ay bimana asaba alayha. Amuin long na, tiyay masin Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagtaat yaun, pag-ibadat yaun, ima na niya, hati niya, dihilan na, karihilan na kaw, sin Allah subhanahu wa ta'ala, karayawan. Fahada huwa al-ma'na al-akmal wa al-ashmal. Amuyat to in ma'na niya, hati niya, marayaw iban sinamu ilong tabihan, narana yung katan, nasakop na yung katan, sampul na. Amuyat to. Amuin, in kabul, among pagtayma sin Allah subhanahu wa ta'ala ri, sa indi biyutang in pagyanong kabul, pagtayma, hati niya, amuin maksud niya, as-siha wal ijza. Amuin hati niya, sa hinang mo, masahin hinang mo, bang muna hinangin niya, kimugdang kawatulan, wal ijza. Amuin, di na kaw, sukutun sinsara. Hati niya, nakapuas na kaw sinamuin kawajiban mo. At awalong tabihan, makawa mo, madawhat mo, inamuin pahala, karayawan, tiyataka masin Allahu subhanahu wa ta'ala, hatungod sin amuin, ibadat, tiyugila yaw ni papahinang kay mo. Dirihilan yan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas. Impakanya pakanya ibadat. Bialaw na sin imyan, amuin lang na, qala takabbalallahu sala, ay bima nasiha wal ijza. Bangko imyan, law mo, tiyay masin Allah subhanahu wa ta'ala, in sambahayang yaon, bimaan hati niya sa sambahayang mo, iban nakapuas kaw rin hakawajiban mo, way na utang mo, di na ko masukod. Amat rin ang mga maana niya. Hasara. At awakan lang mo, biya sinamuin, jalika bi annal abd, aw mukallaf, la yutala bi aadatil ibadah. In bihatu ragbus, in kita manusia, amuin kiawajib, amuin, diak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, kiawajiban kita, di na kita daakon magbalik,
paamuin balikan ta magbalikin namin ibadat yato dia akato sin Allah subhanahu wa ta'ala biya long tasin amuin yari kita ni habiyaw hatungod sin amuin pag-ail pagubos biya nang sin imyang kolong mo takabbalallahu ta'a amuin tiyay ma sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtaat ta kaniya bimana hati niya kiyari hilan na kita tungbas karayawan pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala ama tumagkulang maglabi maana niya tinya sinamuin pagyanong kabul ha sara biya sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala innama yatakabbalullah minal muttaqin bunnal tuud in amuin tay maunda sin Allah subhanahu wa ta'ala at niya tay maini okay na nakabul na kaw natay ma na kaw amura inday nga mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala intay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kakahinang amura yung tao nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala nagmamabuka di amuin bang sila maghinang at niya kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin bukun kal na hisiw-siw inhinang nila at niya biya sila singkikita sin Allah subhanahu wa ta'ala aun kabuka pa along pangatayan nila di sila maghinang sinamuin bukun dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan kaul parman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladina natakabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim hindi isa amunay ni maana sinamuin pagtayma atin niya nakawa mo in karayawan pahala sin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladina natakabbalu anhum ahsana ma amilu in amo in mga sila tiyayma sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga sila tiyayma na mulaw na sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang nila iban simmiap na mo sila amuray mga sila nagpareho sin hinang in mga magpareho sin hinang amura to in taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang nila iban amuin dihilan sila kamaapan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan namisan ning pag-ail sa upa mabiya di kita pag-ail subay ta parayaw ning pag-ail ta hasupaya kita in pag-ail ta matay masin Allah subhanahu wa ta'ala agi sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam agi sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida ahdath hati niya apabila in hadas daini pagyanun hati niya nasakop in pagyanun hadas dakula iban hadas asibi long kabtangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amulong na ida ahdasa ay ida waqa'a minhu al hadas apabila atinya datungan na kausin hadas in hadas ini aun sabab niya in sabab sin hadas dakula atinya biasin amuin khurujul mani gumuain mani daing ha atinya aurat sin usug iban sin babae tinya daing ha mga sabab sin hadas dakula iban sin mga haid iban sin amuin long tabihan nipas in pagwa sin mani duara in jari sin sara iban duara in sabab pagwa sin mani bang bukun amuin sabab sin pagjima amuin pagsuok sin dua magtiaon atawakan amuin laway rin hatakainop amurato in jari sin sara hati niya tungod sin pagpakwa sin mani mapuas dahil dito haram na katan tiap-tiap ununo na katu ununo na tibayhuan pagwa sin mani haram na katan dahil nga mga sabab long ta sin amuin hadas dakula biya na sin pagwa sin mani in pagwa sin mani long ta in atin niya jari sin sara dito amurain pagsuok sin dua magtiaon iban sin laway rin hatakainop iban na sin haid iban na sin amuin nipas pag-ubos atin niya in hadas asibi in sabab niya biya na sin amuin makaihi makaintaw-intaw makautot long tabihan sibuda utot amuin magkatingog siya iban sin aun tingog niya iban sinway inya to hati niya masabab yato in amuin hadas asibi iban mga guaan kaw duko mataod habaran bihan makabatalya to hati niya sinamuin pag-ail Allahu alam magkulang maglabi ang yato
Pagubos agi sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida ahdas ay ida waqa'a minhu al hadas. Amuin jimatuin amuin hadas pagyanon. Hadas. Yuqal hadasa minhu kada ay bima'na tara'a. At in hadas ini amuin jimatu long tabihan. Jimatu. In biya na sin sambat in hadas daini amuin hadas dakula iban sin hadas asibi. Amu atuin makna tlong tabihan sin pagyanun hadas. Lamu din hadas dakula iban sin hadas asibi. Sa in maksud daini hadis amuin hadas asibi bukun siya hadas dakula. In maksud hadis in pagyanun hadas asibi artinya bukun siya hadas dakula. In hadas asibi biya nasabot na to in sabab niya amuin long tabihan gimuain amuin nakaihi atawa nakaintaw atawa nakautot atawa giwaan duko mataod bihan na inya to atinya mabatal long ta in pag-ail amu to atinya in hadas asibi hini kasusikan niya amuna in pag-ail, in hadas dakula hini kasusikan niya amuna in pagpaygo amuyat to. In hadas asibi ini atinya amuin ibadat at di kaunon sinamuin akal mo. Wayron lamod mo rin di magtali-tali bihan sinamuin mga pag-ailini. Wayron lamod sin kita mano siya magtali-tali atinya dengan mga ibadat di kaunon sin akal. Kutina di manjari pala mo rumuin akal di mag tali-tali maghinang-hinang sinamuin parakala ini. Sabi nini aun atulan niya hantangan niya bang biya diin dahing tud halom dahing hasara dahing Allah subhanahu wa ta'ala iban dahing rasul niya di kita manjari misangkaw sa upama amoy pag-anon dito way paglamod sin akal sabab ini ni misangkaw na mayro na nakaubos na kahambok sabo na tawa siyampo atawaon nakaubos na kahambok baril tuwig law mo okay na malano na ako sumabayang na ako di da bang kori mag-ail di tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang mo. Amo ating pag-ano natin nga wayron law mo akala-kalo mo maksud sin pag-ayla supaya paglano. Na yato bang bihato maksud sin pag-ayla mo suway ka maglano. Aun wakto bangin tao malano na nakapayo na nakausal na tubig di mamat nalapas na siya rin pag-ayl. Inya tubo kung bihato yung dagbos niya. Yung pag-ayl auntud atin na ibadat tartanto dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala ban rasul niya. Aun hantangan niya. Pagubos agi sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam qauluhu salah la yaqbalullahu salata ahadikum in salara ini atinya pagyanon law na nakira atinya biya nakira siya in nakira ri amuin kataan sala pagyanon di kataan sala wayrun tiyo gila di atinya sala amuin sambahayang sadya lang ta sambahayang amun biya magtinug lingkod yaon atawa na insalari nasakop amuin atawa kan law mo imyang kausala amo jem pardo wayron lamod sin sunna insalari pag anong nakira atinya lamod in kataan bastang yanan sala lamod in kataan bastang yanan sala di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw sumambahayang sibu dalang sambahayang mo sunnat atawa kan atinya pardo labi-labi na di tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin sambahayang mo yato bangkaw di lumabay hatinya di ko makapag-ail sambilaw na sin ulama wa qala al ulama fi hadhihi al ibara dalilun ala wujubil wudu li salatil janaza in amuin hadis ini mahinang siya ikapagdalil atawa amuinin dalil sambil in amuin pagsambahayang janaza pagsambahayang mayit lamud siya hadis ini amuin di kau manjari sumambahayang janaza mayit patay bangkaw di makapag-ail amuyat to hatinya lamud siya hadis bukun naman in pagyanong sambahayang di amuin di tayo maun in sambahayang mo bangkaw di makapag-ail amo dyan sambahayang pardo in iban sambahayang sunna lang na si mga ulama hadis ini lamud
in pagyanon hati niya sambahayang janaza raindi. Hadis amuin yari natu hati niya siya sabut biyayaon la yakbalullahu salata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda. Hati niya wassala alal janaiz sala fayajibu lahal wudu. In hati niya in sambahayang hamang apatay sambahayang janaza yaun in yaun sambahayang day sabsiya. Dahil nga sabiat tu kya wajiban da kawisab mag-ail biya sin amuin kawajib kay mo magsambahayang fardu iban sin sambahayang sunnat. Hati niya maksud uno sambahayang hati niya subayra ko mag-ail. Di tayo maunin sambahayang mo ito. Sambahayang mo pardo, makalimahang karumang kaadlaw, iban sing kasunat-sunatan katan. Iban, nalamod na lang na si mga ulama. Ina mo yung pagsambahayang janaza, pagsambahayang mayt, pagsambahayang patay. Lamod na rito hapag iyanon sambahayang. Sabab yung sambahayang patay, ngayanan dahil siya sambahayang. Nabanglong nangyanan sambahayang, hati niya, inyat to kaya wajiban kaw mag-ail. Dahil ni aun khilaf si mga ulama. Waktalaf al-ulama, ala ishtirati tahara fit tawab. Amuin aun khilaf si mga ulama. Amuin laung na sinhambuk ini manjari hambuk di manjari aun bihat atinya piag aru jawaban nila. Aun wala piag kugdanan piag aru jawaban si mga ulama hatungod sin amuin uno intahara syarat siya hapag tawab atawa bukun. Intahara pag ano di amun pag-ail uno, syarat siya atawa bukun. Dahil hindi mga palanggungan hakama Islam, in pag-anong syarat, dahil hindi amuin hati niya, bukun siya lamudahinang. Bukun siya lamudahinang. Sa di kau manjari maghinang sinhinang yaon, bang wala doon yung syarat. Amuyat to. In syarat pag-anong, bukun siya lamudahinang. Sa di kau manjari maghinang sinhinang yaon, bang wala doon yung syarat. Biya na sin sambahayang, dahil mga syarat sin sambahayang, amo na in pag-ail. Manjari kau mag-ail, misang kau di sumambahayang. Sa di kau manjari sumambahayang, bang kau ri mag-ail. Amo na itong pag-anong syarat. Haku asya sinhinang. Sa di kau manjari maghinang sinhinang yaon, bang wala doon in syarat pag-anon. Biya sin nasabot na to kayo doon. Dahil hindi ilaw na nag-aru jawab yung mga ulama to, naghilap sila, hatungod sin uno in tahara in pag-ail hapag tawap. Syarat siya sin tawap atawa bukun. In papanaw sin mga jumhur ulama, biya na sin laong tabiha Malikiya, Shafi'an, Habilewan sin Zahiriya, hati niya laong nila in amuin pag-ail bangkaw magtawap inyan laong na syarat sin tawap. Syarat sin tawap. Sabab na bang bihat tulong ta syarat sin tawap, wayron siya nasabot. Sabab nasabot na to kain na kataan amuin syarat sin sambahayang muna pag-ail. Way nasabot in syarat sin tawap atin niya subay ko mag-ail. Sa ini ni aun hadis den kan Ibnu Abbas nasabot hasunan riwayat den kan Ibnu Abbas kabtangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin hati niya tawab. Agi sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tawapu bil bait sala. In tawab amuin magkuliling kau hakaba hati niya inyaun ngianan tiya sala. Bangyanan sala hati niya syarat subay ruun inamuin pag-ail. Sabab ngianan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagtawab pagkuliling hakaba iniyan hati niya sambahayang. Nabanglaw mo sambahayang bangkaw tumawap, subay kau mag-ail. Sibu da tawap hati niya wajib atawa bukun. Sibu da tawap rukun, wajib atawa bukun. Hati niya basta kau tumawap, subay ra kau mag-ail. Amuyat to. Fasumiyat tawap salatan. Fasumiyat tawap sala. Hati niya ngianan dahil di hadis ini in pagtawap ngianan siya sambahayang. Pagubos wassalatu la tasihhu bidunit tahara. Pagkasyangianan in pagtawap yaon sambahayang natumtumun na to in sambahayang di siya masa, di siya manjari, larak siya bangway ruun amuin
hati niya wayroon ko nakapag-ail. Wayroon tahara mo, wayroon ko bukong kamalano, lapas dahil hamuin pag-anon hadas asibi. Hati niya hadas asibi, maig siya, subay ko mag-ail. Hati niya pagtawap, ngayanan siya sambahayang na subay in amuin hisiusyo in tumawap, sibu da tawap, rukun, wajib atawa sunnah, subay ra siya amuin mag-ail. Dahil nga sabi ato ang pa hadis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun waktu hati niya way niya piyatawap in asawa niya hi Aisha sabab mayta sa abu aun haid sa abu bulan in taw bulan halawm hadas taw babae bulan halawm hadas liang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in asawa niya tumawap kumuliling ha Kaaba sabab mayta liang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in siya halawm hadas halawm siya long tabian hadas artinya hadas dakula yatu bangkau halawm hadas dakula artinya labi ring sinamin hadas asibi bangin hadas asibi di kau jarihud mas labi na namin hadas dakula pag yan nasabot na to nakain na bangunin sabab sin hadas dakula unin sabab sin hadas asibi ubus agi sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yatawadda ay hatta yaf'al al-wudu hatta yatawadda subay ra siya mag-ail hati niya sahingga siya makapag-ail di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang sin hisyu amuin timindog tumo na sin sambahayang apabila siya batalin pag-ail niya way siya nakapag-ail hatta yatawadda sahingga siya makapag-ail apaya to tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal wudu, in pagyanon wudu, pag-ail, amuin denglaw na kalima wada'a, wahiyal husun wal jamal. Deng kalima wada'a, ang bialong tabiya silak yaun sahaya, wahiyal husun wal jamal. Hatinya, imana niya, hatinya, maraya iwan si malingkat. Bangkaw si masahaya na, hati niya in sahaya, in natija, in result niya, amo na in lingkat, iwan dayaw. May tayat to, sabab in amo in hisiusyo, in mag-ail, sumahaya, in pamayhuan nila, sabab sin pangakad, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban timunay sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hahinang nila amin hinang pag-ail. May tato hati niya kiyawa dahil tulong tabihan in pagyanon wudu dahil sahaya bang sahaya in sahaya pagyanon hati niya malingkat iban si marayaw. May tato bihato hati niya limingkat na kaw iban sin dumayaw na kaw sabab hati niya sumahaya na similak na in pamayhuan mo sabab sim pagtaat mo iban hati niya pangakad mo hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna intimo na ikaw sin pag-ail amuna to hati niya in maana yatto habihato in dagbus maana niya long tabihan habihato in dagbus niya nagkugdan siya iban maana halaw atulan sara sin agama Islam sin hati niya habay ta sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis dugaing inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin. Aun pangilahan sin ummat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang napupun na manusya katan aun pangilahan sin ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin. Tawagon sin waktu magtawag na hadlaw kiamat atinya in ummat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawagon ng pangilan ghurran muhajjalin. Si masahaya ina mo imbiya long ta pamayho ang tuktok nila ini iban sinambiya amuin baba sinambiya long ta bitis nila yaon si masahaya yaon inumbiya amuin siki nila bitis nila yaon sabab sin amuin pag-ail kiyaho kasanin amuin long ta bayho iban simbiya sikiyat to na sabab din ito amuin ato yung pangilahan sin ummat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa ummat bihawon ummat sinamuin kita niyo ini. Yung mga sila mag-ail, amuin nagsasahaya, yung pamahyuan nila muna-muna, iban sila mga
biya si mga sikiyaw bitisyaw namin kaya hukasan sin pag-ayil. Amo yung pangilahan. Amo yaon yung pangilahan na umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At niya malingkat aon nakabibidda dahil kakaibanan. Nakabibidda yaon dahil kaibanan umat. Yung pangilahan nagkasahaya. In sahaya in amo in result niya marayaw iban si malingkat. Wayron sahaya pag ianon misan habahasa bukon malingkat. In katan sahaya hati niya bang imyan kaw sahaya inyaon hati niya malingkat in parakala iban si marayaw. Bang nagsasahaya lang mo yung pamayhuan sinyaon hati niya malingkat salta marayaw. Nagdara siya sinamuin karayawan. Amo na ito magkulang maglabi inamuin maana sin hadis bialong tabihan miya nahanta maniu tiu kalimat bihan kalima sin hadis. Tinala yakbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Di tud matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin sambahayang sin hisiu-siu tumunay sin sambahayang bang siya aun hadas niya sahingga siya makapag-ail. Amuyat to. In ati niya in pagtayma di sin Allah subhanahu wa ta'ala manunjuki paamuin hati niya sahi in pag-ail mo iban sin napuas na kawin kawajiban atawa amuin madawhat mo in pahala amuin karayawan tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo hatungod sin pahala amuin manunjuki papag-ail amuyat to hati niya di tud matay masin Allah subhanahu wa ta'ala pasaw in pag-ail atawakan pasaw in sambahayang bang mo di kau makapag-ail bang aun hadas mo rin doon hadas asibi laong tabihan in maksud di hadis ini hadas asibi bukun hadas dakula la yakbalullahu salata hadikum idha ahdas hatta tawadda in maksud di hadas asibi bukun siya hadas dakula maray dito na sadyan tubtuban nato miabot na waktu balik yato sugpat sin hadis insyaallah subhanahu wa ta'ala hatungod sin parakala amuin tao di siya makakaus mag-ail bisaraw na tiu-tiu dahil ni amuin tao bang siya di makakaus mag-ail dahil ni insyaallah subhanahu wa ta'ala pag kamiabot na waktu na maray dito na sa dyan tubtuban asal da insyaallah man kita nudihilan pa umul sin Allah subhanahu wa ta'ala biasin waktu na to bihaw nini pagbalik kanda kuman sugpatan na to man inamun nga hatungod sinamuin maniu tiu maksud maana sin hadis amuin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yakbalullahu salata ahadikum idha ahdatha tawadda ha kitab Umdatul Ahkam in mahuli wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.